Legni na leđa, trbuh prema gore. Počet ćemo sa otvaranjem kukova. Stavi desnu nogu u koljenu i počni pritiskati bedro u stranu trbuha. Zategni oba stopala, nožni prsti prema koljenima. I počni utiskati lijevu nogu u smjeru poda. Duboki udah i izdah. Pomakni desnu nogu u stranu, koljenom prema ramenu. Duboki udah i izdah. Vrati nogu u centar i otpusti. Lijevu nogu stavi u koljenu. Zategni oba stopala, nožni prsti prema koljenima. I počni utiskati desnu nogu u pod, a lijevu nogu bliže sebi. Udah i izdah. Pomakni nogu u stranu, koljenom prema ramenu. Udah i izdah. Zatim vrati nogu u centar i ispruži obje noge. Stavi oba koljena i dovedi pete blizu stražnice za konac iglu. Desno stopalo ide na lijevo bedro, otvori desno koljeno. Desnu ruku provuci kroz desnu nogu i uhvati lijevo koljeno. Svakim izdahom povlačit ćeš noge bliže sebi. Duboki udah i izdah. Udah i izdah. I još jedan duboki udah i izdah. Otpusti noge i stavi lijevo stopalo, odnosno zategni ga i položi na desno bedro. Lijevu ruku provuci kroz lijevu nogu i hvataš desno koljeno. Duboki udah i izdah. Nakon svakog izdaha povlačiš noge bliže sebi. Udah i izdah. Još jedan udah i izdah. I otpusti obje noge. Okreni se na desni bok i dođi u sjedeći položaj. Pripremi se za Gomukasanu, položaj kravljeg lica. Za njega će ti možda trebati remen ili cigla. Umjesto cigle možeš koristiti jastuk i umjesto remena možeš koristiti šal. Radit ću istu stranu kao ti, kao ogledalo. Prebaci noge u lijevu stranu i lijevu nogu prebaci preko desne. Namjesti obje sjedne kosti ravnomjerno u pod i ako ide, oba stopala položena u pod. Desna ruka ide pored uha iza glave, lijeva ruka u visinu ramena, dlan okreni prema natrag i od ispod uhvati drugu ruku ili drugi kraj remena. Gornja ruka može biti položena pored glave ili iza glave. Počni dizati glavu tako da brada dođe paralelno s podom i guraš prsa naprijed, stražnicu natrag, tako da imaš zavoj u leđima. Opusti trbuh. Duboki udah i izdah. Udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I zadnji udah i izdah. Vrati leđa u neutralan položaj, otpusti ruke u visinu ramena. Zapleši prstima, zatim istegni dlanove prema naprijed, podigni ruke gore i stegni dlanove prema gore. Bradom dolje, bradom gore. Vrati glavu u centar, isprepleti prste iza leđa. Povuci šake prema podu tako da otvoriš grudni koš i polako bradom dolje, bradom gore. I vrati glavu u centar. Odmotaj noge i zamijeni. Lijeva je donja noga, desna je preko nje. Namjesti sjedne kosti ravnomjerno u pod i ako je moguće stopala položena na pod. Lijeva ruka ide u visinu ramena, pored uha, iza glave. Desna ruka u visinu ramena, dlan prema natrag. I od ispod uhvati drugu ruku ili drugi kraj remena. Gornju ruku namjesti pored glave ili iza glave.
Zatim počni dizati glavu da brada dođe paralelna s podom, istovremeno gurajući prsa naprijed, stražnicu natrag i stvaraš mali zavoj u donjim leđima. Opusti trbuh. Prodisat duboko udah i izdah. Udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I zadnji udah i izdah. Vrati leđa u neutralan položaj, otpusti ruke u visinu ramena, zapleši prstima. Isprepleti prste ispred i dlanove i stegni naprijed. Podigni ruke i stegni dlanove prema gore. Bradom dolje, bradom gore. Vrati glavu u centar. Isprepleti prste iza leđa. Povuci šake prema podu. Zatvori grudni koš. Polako bradom dolje, bradom gore. Vrati glavu u centar i odmotaj noge. Možeš istegnuti noge na kratko i namjestiti se na dlanove i na koljena za položaje mačke, djeteta i psa. Noge za širinu kukova, ruke za širinu ramena i pazi da su zapešća ispod linije ramena i koljena ispod linije kukova. Na udah podigni zdjelicu prema gore, podigni glavu i očima pogled gore. Na izdah podigni visoko gornja leđa. Na udah podigni zdjelicu gore, podigni glavu i pogled. Na izdah podigni visoko gornja leđa. Udah, digni zdjelicu gore, glavu i pogled. Na izdah podigni visoko gornja leđa. Još jednom udah, digni zdjelicu, glavu i pogled. Na izdah podigni visoko gornja leđa. Udah u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled gore. Izdah podigni visoko gornja leđa. I sada sjedni na pete, otkliži ili odšetaj ruke dalje, čelo položi na podu. Položaj djeteta, balasana. Natrag u mačku, na udah, digni zdjelicu, glavu i pogled. Na izdah podigni visoko gornja leđa, sjedni na pete. I čelom u pod, položaj djeteta. Udahom natrag u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom podigni gornja leđa, sjedni na pete. Čelom na pod, položaj djeteta. I zadnji udah u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdah, podigni gornja leđa visoko, sjedni na pete, čelom u pod. Udahom natrag u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. Zakači nožne prste i izdahom digni se u položaj psa koji gleda prema dolje, Adho Mukha Svanasana. Za početak istežimo leđa. Ako je potrebno, podigni pete od poda, savi koljena, ali aktivno se guraš unatrag. Ramena podigni prema gore, opusti glavu i vrat. Vrati se na koljeno u mačku. Na udah digni zdjelicu, glavu i pogled. Na izdah podigni visoko gornja leđa. Sjedni na pete, zadržavajući nožne prste zakačene prema unutra, odšetat ruke dalje, čelom na pod. Udahom natrag u mačku, podigni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom položaj psa na isti način kao i prije. Vrati se na koljena u mačku. Udah, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdah, zaokruži leđa, sjedni na pete, čelom u pod. Udahom natrag u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom položaj psa koji gleda prema dolje. Ostani ovdje i podigni desnu petu od poda, lijevu pritisni u pod. Desnu petu u pod, lijevu od poda. Lijevu petu u pod, desnu od poda. Desnu petu u pod, lijevu od poda. Objema petama prema podu ili dublje u pod. Natrag na koljeno u mačku. Na udah digni zdjelicu, glavu i pogled. Na izdah podigni gornja leđa visoko, sjedni na pete i čelom u pod. Udahom natrag u mačku, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom digni se u položaj psa. Ostani ovdje, digni lijevu petu od poda, desnu pritisni u pod. Lijevu u pod, desnu od poda.
desnu pod lijevu od poda i lijevu pod desnu od poda. Zatim obje pete dublje prema podu. Nastavi se gurati unatrag, opusti glavu i vrat i povuci ramena prema gore, prema kukovima. Natrag na koljeno u mačku. Udah, digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdah, podigni visoko gornja leđa, sjedni na pete, čelom na pod, položaj djeteta. Udahom natrag u mačku. Digni zdjelicu, glavu i pogled. Izdahom položaj psa koji gleda prema dolje. Nastavit ćemo sa položajem goluba, Eka Pada Rađa Kapotasana. Stopala došetaj bliže i desnu nogu podigni gore na udah. Ispruži koljeno nožne prste i izdahom nogom naprijed i desnim koljenom u desnu stranu. Odšetat lijevu nogu dalje. Ruke položi kao oblik da drži šalicu. Ramena dolje, prsa naprijed, udah, pogled gore. Izdahom čelom u pod. Istegni ruke. Namjesti se udobno. Opusti noge i kukove. I ostani par dubokih udaha i izdaha ovdje u svojem ritmu. Otvori oči, nastavljamo. Povuci prvo ruke blizu kukova. Udahom digni se gore i pregibu natrag. Ramena dolje, prsa naprijed, pogled gore. Izdahom položaj psa. Otvori noge minimalno za širinu kukova. Pritisni pete prema podu i gurni se prema natrag. Došetaj stopala sada zajedno, bliže. Na udah podigni lijevu nogu gore i stegni koljeno nožne prste. I izdahom provlačiš nogu naprijed i otvaraš lijevo koljeno u lijevu stranu. Odšetat desnu nogu dalje, rukama bliže kukovima, pregibu natrag, ramena dolje, prsa naprijed, udah, pogled gore. Izdahom čelom na pod, istegni ruke, položi dlanove u pod, nađi udoban položaj ovdje i opusti kukove i noge. Prodiši u svojem ritmu. Otvori oči, vrati ruke blizu kukova, udahom digni se u pregibu natrag, ramena dolje, prsa naprijed, pogled gore. Izdahom položaj psa koji gleda prema dolje. Otvori noge minimalno za širinu kukova, pete idu prema podu, koljena ispružena, aktivno se gurati unatrag, opustiti vrat i glavu i podignuti ramena prema gore. Udah ovdje i izdah. Udah i izdah. Zadnji udah i izdah. Počni koračati stopalima prema rukama, mali koraci. Možeš slobodno saviti koljena, dohvati rukama gležnjeve i povuci glavu dublje prema nogama. Zatim opusti ruke, glavu, vrat, leđa, sve. I počni odmotavati leđa, dio po dio. Donja leđa, srednja leđa, gornja leđa, ramena, vrat, glavu i dođi u uspravan stojeći položaj. Virabhadrasana 2, položaj ratnika 2. Otvori noge na velik razmak, lagano od pete prema van, nožne prste prema unutra. Podigni ruke i provjeri da su zapešća iznad gležnjeva, to je onda dobar raskorak. Otvori desno stopalo 90 stupnjeva, duboki udah ovdje i izdahom savi desno koljeno. Provjeri da je koljeno iznad pete, da su ti ramena iznad kukova i glavo okreni u desnu stranu, pogled u desni srednji prst. Aktivno guraš koljeno natrag prema malom nožnom prstu. Prodisa duboko udah i izdah. 2 udah
izdah, 3 udah, izdah, 4 udah, izdah i zadnji udah, izdah. Sljedeći udah ispruži koljeno, izdahom nožni prsti naprijed i otvori odmah lijevo stopalo, udah na mjestu, izdah savi lijevo koljeno. Provjeri da je koljeno iznad pete, da su ti ramena iznad kukova, pogled u lijevu, lijevi srednji prst. Udah, izdah. Nastavi disati i aktivno gurati lijevo koljeno u smjeru malog nožnog prsta. 3 udah, izdah, 4 udah, izdah, 5 udah, izdah. Sljedeći udah ispruži koljeno, izdah spusti ruke dolje, nožni prsti naprijed i došetaj pete prste zajedno. Utthita Parshva Konasana, položaj bočnog istezanja. Ponovno otvori noge na velik razmah. Pete idu lagano van, nožni prsti unutra i udah podigni ruke u visinu ramena. Izdahom otvori desno stopalo 90, još jedan udah ovdje. I izdahom savi desno koljeno kao za ratnika 2. Modifikacija je nasloniti podlakticu na bedro, podignuti lijevu ruku gore i može ruka ići i iznad glave, tako da tvori jednu dijagonalu sa lijevom nogom. Možeš ostati ovdje ili ići u pun položaj gdje je ruka naslonjena na pod, zdjelica ide niže dolje i ruka ide iznad donje ruke ili preko glave u dijagonalu. Pogled je naprijed ako boli vrat, ako ne, pogled u prste. Udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I zadnji udah i izdah. Udah natrag gore, ispruži koljeno. Izdah spusti ruke, nožni prsti naprijed. Otvori lijevo stopalo, udah podigni ruke, izdah savi lijevo koljeno. Modifikacija je s podlakticom na bedra, desna ruka iznad lijeve ili u dijagonalu preko glave. Pun položaj, dlan na pod, zdjelica niže, ruka iznad donje ili preko glave. Udah i izdah. 2 udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I zadnji udah i izdah. Udah natrag gore, spruži koljeno. Izdah spusti ruke, nožni prsti naprijed i došetaj pete prste zajedno. Stopala će ostati zajedno za Utkatasanu, položaj stolice. Udah podigni ruke u visinu ramena, izdah savi koljena i trticu počni povlačiti niže dolje prema zemlji. Opusti trbuh i prodiši duboko. Udah i izdah. 2 udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I 5 udah i izdah. Sljedeći udah ispruži koljena, izdahom spusti ruke nisko dolje. Paršvatanasana, položaj intenzivnog istezanja. Noge su sada malo šire od kukova, ruke počinju na vrh zdjelice. Otvori desno stopalo 90, digni lijevu petu od poda i zarotiraj kukove tako da dođu paralelni jedan s drugim. Zatim možeš namjestiti slobodno noge na način da si najstabilnija. Provjeri još jednom da su kukovi paralelni u jednoj liniji. I sada možeš ili uhvatiti rukama laktove ili spojiti dlanove u Anđeli mudru na donja leđa ili ako je moguće spojiti dlanove u Anđeli mudru između lopatica. Čvrste noge, udah, pregibu natrag, otvori grudni koš, pogled gore. Izdahom počni se spuštati dolje tako da guraš kukove unatrag, zadržavaš ravna leđa
i vodiš bradom prema dolje. I pogled prema nožnom palcu. Duboki udah ovdje i izdah. Cijelo vrijeme vučeš desnu nogu natrag i zatvaraš lijevi kuk. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I zadnji udah i izdah. Udahom glavom voditi natrag gore i izdahom okrenuti se naprijed i odmah druga strana. Namjesti noge da si najstabilnija i da su ti kukovi u liniji. Udah, pregibu natrag, pogled gore, izdah bradom vodiš naprijed i dolje, gurajući kukovi unatrag. Noge ostaju ispružene i na kraju je pogled prema nožnom palcu. Udah i izdah. I cijelo vrijeme vučeš lijevu nogu unatrag i zatvaraš desni kuk. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. 5 udah i izdah. Udahom glavom voditi natrag gore i izdahom okrenuti se naprijed, otpustiti ruke, spojiti stopala. Možemo napraviti mali razmak s nogama, ispružiti ruke, stisnuti šake, otvoriti prste, još jednom stisnuti šake, otvoriti prste i lagano zarotirati ruke iz zapešća i drugi smjer. I otpustimo ruke pokraj tijela. Legnuti sada, znači dođemo na pod i legnemo na trbuh. Namjestimo se za šalabasanu, položaj skakavca. Napravit ćemo pun položaj gdje se ruke sakriju ispod trbuha, a šake stoju u preponama. I to služi kao postolje. Brada će biti na podu. Otvori noge. Pogled u daljinu. Udah, podigni desnu nogu i izdah, nastavi disati ovdje. Cijelo vrijeme ispružaš koljeno, nožne prste. I spusti nogu u pod. Sljedećim udahom digni lijevu nogu, ostani, nastavi disati. Izdahom spusti nogu u pod. I pripremi se za dignut obje noge na sljedeći udah. Udah, dignut gore, brada ostaje u podu, nastavi disat. I 4 udah. I izdah. Zadnji udah. I izdah, sad spusti noge u pod, otpusti ruke, oslobodi. Namjesti se za položaj krokodila, makarasana, dlan na dlan kao jedan jastuk, desni obraz na jastuk, spoji stopala i zatim odvoji pete, a zadrži nožne prste zajedno. Predahni ovdje. Zatim otvori oči, otpusti stopala i okreni se jednostavno na leđa, trbuhom prema gore. Radimo Supta Parivartanasanu, položaj ležećeg zaokreta. Dovedi koljena iznad kukova i onda otprati noge u lijevu stranu i namjesti koljena u ravnini kuka. Lijevom rukom počni pritiskati noge u smjeru poda, glava ide u desno. Desnu ruku istegni ne više od razine ramena i rame cijelo vrijeme pritišćeš u smjeru poda. Disa duboko, udah i izdah. 2 udah i izdah. I zadnji udah i izdah. I zatim vrati noge natrag u centar. Dovedi koljena iznad kukova i prebaci noge u desno. Provjeri da su koljena u liniji kukova. Desnom rukom počni pritiskati noge u smjeru poda.
Lijevu ruku istegni da nije više od razine ramena, dlani prema gore i glava u lijevo. I cijelo vrijeme pritišćeš lijevo rame bliže podu, a desnom rukom noge bliže podu. Udah i izdah. 2 udah i izdah. I još jedan udah i izdah. Vrati noge natrag u centar i otpusti stopala u pod. Zatim se okreni na desni bok i dođi u sjedeći položaj. Namjesti se sa nogama ispruženima duž prostirke. Za Džanuširasanu, položaj glave na koljenima. Savi desno koljeno i otvori koljeno u stranu 90 stupnjeva. Lijevu nogu držiš aktivno i namjesti zategnuto stopalo tako da je nožni palac što više u liniji sa malim nožnim prstom. Udah na mjestu i stegni kralježnicu i izdahom uhvati ili stopalo ili nogu. Poravnaj ramena da su paralelna. Još jedan duboki udah i stegni leđa prema naprijed i izdahom spusti se dolje. Čelom prema koljenu. Ostajemo ovdje. Udah i izdah. 2 udah i izdah. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I 5 udah i izdah. Udahom digni se do pola, izduži leđa, pogled naprijed i izdahom vrati se u uspravan položaj i spruži noge. Lijevu nogu savi u koljenu, otvori koljeno u stranu 90 stupnjeva. Desna noga je aktivna, pritišćeš ju u pod, zatežeš stopalo i poravnaš nožni palac u liniju s malim nožnim prstom. Udah i stegni kralježnicu, izdahom naprijed i dolje. Uhvati nogu ili stopalo, poravnaj ramena. Još jedan udah i stegni leđa i izdahom dublje dolje čelom na koljenu. Udah i izdah. I cijelo vrijeme povlačiš ramena prema dolje, prema kukovima. 3 udah i izdah. 4 udah i izdah. I 5 udah i izdah. Udah digni se do pola, izduži leđa, pogled naprijed i izdah vrati se u početni položaj i spruži obje noge. I sada se namjesti za završno opuštanje u šavasani. Legni na leđa, otvori noge šire od kukova, ruke dalje od tijela, dlanove prema gore i zatvorene oči. I namjesti se za završno opuštanje u položaju mrtvaca u šavasani.